कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और लिमिटेड इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया में आप बाहर से भी बहुत कुछ सीखते हैं, स्क्रीन से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो समय আজি উপস্থিত থাকোঁ আৰু আজি এক বিশেষ আলোচনা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছিল যে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত বিশেষকৈ বড়ো মাধ্যমত গুণগত শিক্ষা কিদৰে প্ৰদান কৰিব পৰা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ অসম বিধানসভাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে সেই আলোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। খুব ভাল প্ৰচেষ্টা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু বড়ো মাধ্যমৰ যি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে অনাগত দিনত আমি তাতে গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। মই বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ যে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি স্বচ্ছতাৰে কৰিছোঁ, যে কোৱালিটি টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণে কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোচ কৰিব নোৱাৰোঁ। ক্লাছ 8লৈকে টেট পাছ কৰিবই লাগিব আৰু DLED পাছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বুলি পোষ্ট নাথাকিব। এই বছৰ হয়তো লাষ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব। সকলো মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। কেৱল LP স্কুল অৰ্থাৎ 1ৰ পৰা 5ম শ্ৰেণীলৈকে তাতহে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, তাতো শিক্ষকসকলৰ মিনিমাম ৰিকুইজিট কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব। সেই কথাও আজি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। কিন্তু ইণ্টাৰমিডিয়েটটো এতিয়া যদিও নিযুক্তি হোৱা নাই, ইণ্টাৰমিডিয়েট যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনি কি হ'ব? যিখিনি ইণ্টাৰমিডিয়েট আছে নাই, এতিয়া যিখিনি আছে সেইখিনি ফিল আপ কৰা হ'ব। এতিয়া আমাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে, ফিল আপ কৰা হ'ব। কিন্তু যেতিয়া এবাৰ আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুলটো হৈ যাব, তাৰ পাছৰ পৰা ইণ্টাৰমিডিয়েট পোষ্টবিলাকক আমি আপগ্ৰেড কৰিম। ভৱিষ্যতে ইণ্টাৰমিডিয়েট পোষ্ট বুলি কোনো পোষ্ট নাথাকিব। নিয়মীয়া শিক্ষক নিযুক্তি কি ক'লে? নিয়মীয়া শিক্ষক নিযুক্তি নহয় বুলি নাই, নিয়মীয়া নিযুক্তি যিখিনি খালী পদ আছে সেইখিনিতো নিযুক্তি হ'বই। খালী পদৰ বিপৰীতে আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, চলি থাকিব। শিক্ষকক বদলি কৰিবলৈ হ'লে তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট বেলেগ বিকল্প আমি দি পেলাইহে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম। আৰু মই এইটো BTC কৰ্তৃপক্ষৰ লগত NOCৰ কাৰণে আলোচনা কৰিছোঁ। পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ যিসকল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তেওঁলোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আছে, কি হ'ব বিষয়টো বিবেচনাধীন হয়। बच्चों को आपने देखा कि कितने ब्राइट हैं, कितने बड़े बड़े सपने हैं, और अब इनको सही शिक्षा मिल रही है और सही गाइडेंस ABSE के जरिए, गवर्नमेंट के जरिए, जिन स्कूलों में है उनके परिवारों के जरिए, उससे ये कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बड़े सपने देखिए। छोटा सपना देखना एक अपराध है, जैसे डॉक्टर कलाम कहते थे। बड़े सपने देखिए, कठिन मेहनत करिए और ज्ञान का उपयोग करते हुए सफलता प्राप्त कीजिए। हमेशा पॉजिटिव ख्याल रखिए, छोटी चीज़ों में उलझना नहीं है, बड़ी लक्ष्य रखते हैं। जिनके बड़े लक्ष्य होते हैं वो छोटी चीज़ों में नहीं उलझते। ये करते रहिए, कोई रोक नहीं सकता। भारत के युवा हैं, स्वर्णिम काल चल रहा है। क्या कहना चाहूँगी उनके लिए? ऐसा है कि मोबाइल में क्या है, इंटरनेट है जी। अब इंटरनेट अच्छा भी होता है, बुरा भी। जी जी। अगर आप मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करें अच्छे ज्ञान के लिए, तो ज्ञान भी इंटरनेट से ही मिलता है। जी जी। विकिपीडिया भी इंटरनेट पर है, इससे भी ज्ञान फ्री में मिलता है, इससे भी ज्ञान फ्री में मिलता है। लेकिन आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल टाइम वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। जी जी। बच्चों के अंदर और युवाओं के अंदर हमें ये जगाना होगा, अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं, तो आपको ये बात उनको जाहिर करनी होगी, बताना होगा कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और लिमिटेड इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया में आप बाहर से भी बहुत कुछ सीखते हैं, स्क्रीन से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो समय बैलेंस रखिए और टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि मोबाइल एडिक्टिव हो जाता है। तो इतना करें बच्चे, और बच्चे को अगर आपने बड़ा लक्ष्य दे दिया तो वो अपने आप ही सब चीज़ों से अलग होकर के सही चीज़ में इस्तेमाल करें। ऐसा करिए।